Igitondo ciza kuri bwe mwese mudukurikiye hano kuri Scott TV Show. Turasuje aho muherereye mwese, tuyifuriza amahoro tukakumana, twizera ko mumeze neza. Twebwe turashima Imana. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2026, aho tugiye kubagezaho amakuru yacu y'iki gitondo. Tubwira ko akarere kabyutse. Rero twayikaze kugira ngo nundi mumane natwe. Wewe utarakora subscribe kuri Scott TV Show, turagusaba ngende uyikore kugira ngo nubundi uzazobona ibiganiro byacu ku gihe. Amakuru yacu tuza kwehera mu karere ka Minembwe. Tubwira ko abaturage bazutse, tuzokubitira mu bigobogo. Tubwira ko bimeze, tuzamuka Indondo, Bijombo, Uvira, Prendre Ruzizi, tuza kumanuka ni Masisi. Tuza kubabwira nandi makuru avugwa hirya no hino. Tubwira ko President Felix Tshisekedi yamaze kugera mu Bugande. Tuza kubabwira ibyiwe, ndetse tuza kubabwira nandi makuru atandukanye. Rero mutega gatebe kugira ngo tubabwire amakuru azutse muri iki gitondo. Akarere ka Minembwe karabyutse, harejo biriwe neza, no ku cyumweru biriwe neza, ndetse no kuwa mbere biriwe neza. Nta bitero biragera nubundi hariya muri Minembwe, usibye igitero cagabwe harejo ku wa mbere, buca ari ku wa mbere. Umva ko hari ku cyumweru, buca ari ku wa mbere. Ibitero byagabwe nubundi hariya umukenke hayobowe n'ingabo za FC23. Igitero rero cagabwe hariya umukenke nubundi kivuye hariya kuri point zero, ahari ingabo za leta Kinshasa zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, aho zikomeje kohereza ibitero bya drone, ibitero by'indege zitagira pilote mu baturage. Ibyo bitero rero kuva kuri point zero ndetse n'ahandi hatandukanye. Murabizi ko umwanzi bamukubise, umwanzi wo kubutaka yarakutitse cyane, nta kiza gutera, ahubwo ari mukuza kugaba ibitero byiki byo kwiba inka. Ariko kandi ibitero byo kubutaka bamaze iminsi badahangana amaso ku maso, bamazeho iminsi n'undi bakomeza kohereza za drone za buri munsi. Mwarabibonye icyumweru gishize, aho leta Kinshasa yagabye ibitero mu baturage hariya Irundu, isenya amazu, birasa ku baturage, ndetse n'ibindi bikorwa remezo irabyangiza. Rero aharejo kuwa mbere rero nibwo leta Kinshasa yongeye kugaba ibitero rero hariya mu Kenke, irasa ku mapozisiyo ya FC23. Ariko kandi iyi leta ni ya gahunda, ni wa mugambi wo kwica no gusenya abaturage b'abanyamurenge bo mu karere ka Minembwe. Tubabwire ko akarere ka Minembwe kugeza ubu kabyutse amahoro. Ibyo byose hariya murabizi ko akarere ka Minembwe cyangwa umusozi miremire ibintu bihora bihinduka isaha ku isaha, kuko ntawe uteganya intambara iza igwiriye, kuko abaterwa baba bayiteguye. Na za drone ho zihora zizerera mu kirere cya Minembwe, zihora ziza umunsi ku munsi. Ariko kandi umunsi ziri buze gutera abaturage ntibaba babizi. Ariko kandi kubera kumenyera zino za drone ziri mu kuza, abaturage bagahungira amazu, kuko drone igira gute, izirana no kubona muvema y'abantu. Yibonye muvema y'abantu itibamara, ikabica ikabamara. Ariko kandi abaturage baza kumenyera drone iyo ije, abaturage bahungira amazu, bakavuga ati kaduhunge ikiba kibe. Ariko kandi buriya drone iyo kurasa, wenda ikarasa mu nzu, inzu igasenyuka, cyangwa wenda ikagira amahirwe ikakurasa. Ariko kandi ntiba byose kuvuga ngo wije mu nzu ibe yakurasa. Ariko iyo ibona muvuma y'umuntu uri hanze azerera, iramurasa nta guhusha, kuko ni ibintu biba bisetinze. Rero abaturage rero bahariya Irundu bararashwe, amazu 8 arasenyuka. Mwarabibonye kuwa gatanu, harimo inzu ya shefu Bikino ndetse n'ikanisa rya Seripa, ndetse abaturage bamwe barakomeretse. Hari umuturage umwe wakometse mu kiriya gitero cya drone. Ariko kandi akarere karinzwe n'Imana na FC23 turwaneho. Abarwanasha bakomeje gucungira umutekano abaturage. Ibibazo ntibibura mu karere, ibibazo by'inzara, byo kubura amata, byo kubura ibicuruzwa. Ariko kandi bariho kubw'Imana izakomeza ibarinde. Ibi byose biri kuba, intambara zikomeje kuba nyinshi za drone. Nyuma yaho CC ije gusura akarere ka Minembwe, izanye imiti kugira ngo izazifasha abarwayi bari muri karere, abarashwe cyangwa abarwayi basanzwe. Ibyo byose CC nibyo yaje gukora
kugira ngo irebe ko yaramira ubuzima bw'abaturage bahariya mu Minembwe. Bakimara kugenda nibwo ibitero bya drone byiyongereye bikomeza biza mu baturage, zikarasa amazu ikayasenya. Ubu ngubu imihana myinshi yarasenyutse, aho umuturage adashobora kuja gushakisha ibiribwa mu mirima bagiye basiga. Imyinshi abanzi baje barayisahura. Murabizi ko hari abaturage bari mu kuva kwa Murima ndetse n'ahandi hatandukanye kuza kwiba amabati y'amazu y'abaturage bavuyemo, kwiba ibiti, kwiba ibiryo. Izo zose bari mu kuza bakabyiba, guhera imihana yose ya za Karongi, za Rubemba, umuhana wa Karingi, umuhana wa Gakenke, umuhana w'Irundu, umuhana w'Idegu. Iyo yose ni imihana yasenyutse kandi isenywe n'aduyi ariwe ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC ndetse n'abazalendo hamwe na P5. Abo bose nibo bakoze icyo gikorwa cyo kwirukana abaturage. Umuturage rero yagira ngo aje gushakisha ibiryo mu mirima basize, leta Kinshasa ikabarasa. Bagira ngo bagiye n'undi gushakisha imboga cyangwa ibiryo, abarundi bakabarasa. Izo zose ni ingaruka z'intambara abaturage bakomeje kugira bitewe na leta Kinshasa yahisemo gukora genocide mu karere ka Minembwe, cyane cyane abanyamurenge, kuko niwo mugambi yafashe kugira ngo abe yabatsemba. Ariko kandi hamwe n'Imana izakomeza ibarinde. Rero akarere ka Minembwe karabyutse, baramahoro, barashima Imana. Mikenke nibwo harejo n'undi drone yarashe, ariko kandi hamwe n'Imana ntiyagira abo ihitana. Ariko kandi kugeza ngubu Minembwe iratekanye, bafite agahenge. Tubabwire ko drone yarashe Irundu yari zari drone zibiri zakubije kuza zirarasa, zamara kurasa zikagenda zikarodinga zikayazana, bageza naho bazaza bashiraho n'amaradiyo, amaspika kuri drone kugira ngo igende ibwira abaturage ko ngo banze kumva, banze kwiripotinga, ariko tuzabica, tuzabamara. Ibyo zo nibyo leta Kinshasa ikomeje gukora, ibohereza amabaruwa, ibohereza ibiki byose bitinditindi byo kugira ngo bahamuke bagire ubwoba. Ariko byose tubabwire ko twirwanaho ihagaze neza ku rugamba. M23 ihagaze neza ku rugamba, nta bwoba nabuke bafite kuba leta Kinshasa yakomeza gutera muri kariya karere ka Minembwe. Rero ngaye nguko uko bimeze. Tutaza indondo bijombo, reka tubwire ko Bibogogo imeze. Nyuma yaho zira delegation cyangwa bari abantu karagatsiko kabagizi banabi kaje mu Bibogogo, kayobowe n'umugabo bita Kongoro Yakutumba n'umukuru ukuriye Baraka Komanda Rejo, niko twabivuga, ndetse n'ukuriye abarundi bahara mu Bibogogo. Bose bakoze inama n'abaturage, bababwira ko babazaniye amahoro, bababwira ko baje kubashakira amahoro. Izo zose bari babwira, ariko kandi abaturage baba amajambo, abaturage babwira amagambo menshi cyane kandi akomeye kandi akarishye. Bose bakuriza ku ijambo rimwe, baravuga ati mwaje rwose twabishimiye, ariko kandi nta mahoro twizera mwatuzaniye, kuko bamwe muri mwebwe ni mwebwe mwayatujije, bamwe muri mwebwe ni mwe baje kudusenyera, bamwe muri mwebwe ni mwe mwatwikiye ababyeyi, bamwe muri mwebwe ni mwebwe mwanyaze inka zacu, imihana mwarayitwika. Rero kububwira ngo tubumve ko ari mu mutuzane mahoro byava kure. Kwanza kwa mbere we Yakutumba niwe wadusenye kano karere, inkibumbi 24 birenga niwe wabize te, niwe we twavuga ko wabinyaze. Aya mazu yose imihana irenga 30 ningahe niwe wayisenye, dusiganye imihana 3. Ibitaro warabisenye, amashuri warasenye, washimusa abaturage benshi. None amahoro utuzanire azavuye hehe? Azavuye mu ijuru, azavuye he? Ko nta munyamurenge uvana mu Bibogogo ngo agere mu Bibogogo muri Baraka, ko nta muturage uva mu Baraka uza mu Bibogogo, ibyo muri kubikurahe? Ko twafungiye ahantu hamwe, tufungirwa ahantu hamwe, turi mu gipango tidushobora gusohoka, ariko kandi mukatwizeza ko mwaje amahoro. Rero ibyo ngibyo byose twebwe ntitwabyemera. Mugende muduha amahoro, wewe Yakutumba uduha amahoro. Ntitubisaba uyu musore uvuye Kinshasa, ntitubisaba undi muntu, ahubwo niwe tugomba kubigira ute, niwe tugomba kubisaba, kuko niwe ibitero byose abasirikare bose barimo kuza gutunyaga, ni wowe uri mu kubohereza. Tinikimenyimenyi twaraye tudasinziriye, twiteguye igitero, kandi twaraye tubonanye namwe. Izo zose abaturage
kubera umugambi leta Kinshasa yari yazanye iyobowe na Kongoro n'undi umujyanama wihariye wa Felix Tshisekedi. Umupango yari yaje ko ari buze kubumvisha neza, akabaha ideology, akababwira ingengabitekerezo, bakavuga uburyo leta y'u Burundi babanye neza, bakavuga uburyo babanye na leta ya Tshisekedi babanye neza, izo zose bakabivugira ku mugaragaro, noneho bagasinya n'amasezerano kugira ngo bagende bereka amahanga ko abaturage bonyine bari kumwe na leta Kinshasa kandi nta kibazo bafitanye n'ikibazo c'abaturage. Rero ibyo ngibyo bibuze, abaturage barabasomeye ndetse hafi kubafata, aho abasaza bafata hafi gufata ya kutumba kubabwira ati nimwe mwatwishe, nimwe mwatugiriye nabi. Izo zose babona ko misiyo yabo ifailinze, ipfuye, barabati nta yindi strategy twakora ni ukugira ngo abantu tuzaze tubafatire imbunda, tubasinyisha amasinye, musinye ko mubanye n'igihugu cy'u Burundi n'ingabo z'u Burundi neza, tiko nta kibazo mugizete mufitanye. Nibyo batangiye, aho n'undi mu Bigogo Fizi muri Kivu y'Amajepfo mu burasirazuba bwa RDC Congo ku cyumweru tariki ya 11 Gicurasi, umutwe wa MDP twirwaneho wamaganiye ibikorwa bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubwa Bujumbura bigamije gucecekesha abaturage b'abanyamurenge bo muri Bibogobogo hifashishijwe iterabwoba, agahato ndetse n'ikwirakwizwa ry'amakuru agamije kubashira ku gitutu. MDP twirwaneho yanenze kandi ituze no kutagira icyo umuryango mpuzamahanga uvuga kuri iki kibazo, isaba ko hakorwa iperereza ryigenga, ko imiryango itanga ubutabazi ihabwa uburenganzira bwo kugera ku baturage nta nkomyi, ko abasivile barindwa ndetse ko hubahirizwa n'amasezerano y'agahenge y'amahoro. Uyu mutwe uvuga ko amahoro arambye adashobora kubakwa hashingiye ku bwoba, kuyobya abantu cyangwa ku nkuru zihatirwa abaturage. Ukuri, ubutabera, kubazwa inshingano no kwiyunga nyakuri nibyo nzira yonyine ishobora kuganisha ku mahoro arambye mu misozi miremire ya Kivu y'Amajepfo. Rero ni itangazo MDP twirwaneho yashize agaragara cyangwa yashize hanze yamagana ibikorwa bya leta Kinshasa, ndetse ibwira n'amahanga ko itagomba guceceka, ahubwo igomba gukomeza ikagira ute ikareba kino kibazo, aho leta Kinshasa iri gukomeza gukoresha abaturage babigogo ku gahato, abasinyishe kugira ngo urwandiko. Murabizi ko Kongoro afite visa yo kuja i Washington muri Amerika. Rero uru rwandiko agomba kugenda arujanye agwereka amahanga ko abanyamurenge babanye neza n'abarundi na FARDC ndetse n'abandi baturage ba Baraka babanye neza. Izo zose niyo ngengabitekerezo bafite kugira ngo bazagerte bazabajane muri Amerika, bereka amahanga ko n'ubundi babanye neza n'igisirikari cyahehe ca Kongo. Aya makuru yose nuko byifashe hariya mu Bigobogo. Muco hagati n'amahoro Indonda Bijombo barabyutse barakinguye. Akarere ka Bijombo katekanye kamaze iminsi nako gatujemo gafitemo amahoro, ubwo tutavuga ko ari 100%, ariko kandi abaturage bahariya ku Ndonda Bijombo barakingwira imihana yose guhereza Muramza ukagereza Nyakirango za Mugeti, hariya za Mugogo ndetse na za Masoro za kwa Ramamfura kwa Tahiro. Aho hose abaturage bameze neza nta kibazo, barashima Imana, barya bagasinzira, ndetse imirima ireze, ibintu byose bimeze neza muri rusange. Kugeza ngubu rero akarere ka Bijombo na amahoro, gusa Duyi aherereye hariya za Buhonde, aherereye Mitamba, aherereye za Barati ndetse n'ahandi hatandukanye za Kirungwa. Aho hose niho Aduyi aherereye, nta bitero baragaba, nta kindi kintu kibi baraza gukora, gusa ni nyuma yaho bakosorewe hariya ku Muramza no kwibjige no mutundi duce, aho bagerageje kohereza drone mu baturage zigahinduka akarezo zirasa zirabica zirabamara, baza guhunga batora urugendo barahunga berekeza Uvira, basanga abagenzi babo nabo barashwe na drone barapfa. Abo bose za mayite zabo bazihambira Uvira, niho bazihambiye, baravuga ati ntabwo tuzongera kugusubira muri Bijombo, niyo mwagira gute ibyo twahaboneye si twe tubonye tugera Uvira, ahubwo mwatwica mukatumara, ariko kandi twebwe ntabwo twagira te twasubira ku Muramza kuko ibyo twahaboneye titwaryamaga twasinziraga. Izo zose
turabyicuza ntitabwo twongera gusubira muri bijombo. Ngaye uko bimeze kuri ku wa mbere hari ejo rero ku itariki 11 ahagana saa 11 za mu gitondo ahari ejo saa 11 zuzuye Tikemesho mu gace ka Ruberizi, Bwana Majagira Noah wororaga inka yishwe mu buryo bw'agashinyaguro n'abasirikare b'ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa bafatikanije n'ingabo z'abazarendo kuva mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 10 Gicurasi 2026. Abaturage b'abasivile batuye mu nkengero z'umujyi wa Uvira, Ruberizi ndetse no mu bindi bice bihakikije bari guhigwa bukware. Ubu bukangurambaga bw'iterabwoba burimo bukorwa n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi kugeza ubu ngubu buracakomeje. Ibikorwa by'ubunyamaswa bigaragaza politike yo gutoteza abaturage n'ubundi gutoteza abaturage ndetse kubateramo ubwoba no kubabwira nabi. Rero izo bikorwa z'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe amahanga akomeje kurebera mu gihe acecetse, izo zose twavuga ko amahanga acecetse ariko kandi ari kubibona. Rero tubwira amahanga kugira ngo arebe ibintu leta Kinshasa ikomeje gukora muri kano karere, kuko ni ibintu bigayitse kandi bidashimishije, aho abarwanyi b'abazarendo bamaze kugera muri Sange hariya bamaze kuhagira. Umuyobozi w'ingabo zihariye z'abazarendo zikorera ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo, Generali wiyise Delphin Kalembe Ngoma Nzito yageze muri Sange mu kibaya cya Rusizi, yakiriwe n'abaturage benshi bari bishimiye cyane bamwakirana amashyi n'impundu. Delphin Kalembe Ngoma Nzito yahise ageza ku baturage basange ubutumwa bubahumuriza kandi bubizeza ko umutekano. Yagize ati igihugu cyangwa urupfu tuzahora dutsinda. Rero mwagiye mubona amashusho aho yarari muri Land Cruiser asohoka, abaturage mu kwitira amashi baramwishimira ndetse bakavuga ngo Gisekedi bagomba kongera kumutora. Izo zose ni bwa bugome bw'abaturage bwa leta Kinshasa ifite. Mwabonye ko abaturage ba Minembwe cyangwa b'abanyamurenge bavuye mu mujyi wa Uvira cyangwa AFC M23 kiva mu mujyi wa Uvira, abaturage bahise batangira gusenya amazu y'abanyamurenge, barasenya baratwika bagira gute, ariko kandi M23 ikirimo abaturage bari babanye neza nta kibazo. None M23 yari bacungiye umutekano, ariko abaturage batangira kuvuga ko Gisekedi bagomba kongera kumutora, berekana ko M23 ntacyo yari bimaniye kandi yari maze kubazanira iterambere. Izo zose ni ibintu zabaye hariya muri Sange bishimira uyu mugabo Delphin Kalembe kugira muri uriya mujyi wa Sange. Rero kugeza ubu leta Kinshasa ubu zatangiye kugaragara mu duce twa Sange, Nyakabere na Ruberizi muri Kivu y'Amajyepfo. Igaruka ry'izi ngabo rije rikurikira ugusubira inyuma buhoro buhoro bw'inyeshamba za FC23 zazigenzura aka gace nk'uko byatangajwe mu itangazo ryemewe n'ubuyobozi. Imitwe ya mbere y'izi ngabo zamaze gufata ibirindiro za Mutarure mu karere ka Uvira. Ibi bigaragaza ko cyangwa bigaragaza impinduka nshya mu miterere y'umutekano mu kibaya cya Rusizi no mu bice bikikije Uvira. Ngaye uko bimeze kuri uyu wa mbere niko twababwiye, hari umugabo wapfuye nyine wari umworozi hariya mu kagace ka Ruberizi. Bwana Noah yarashwe, aya makuru twayababwiye. Andi makuru avugwa hirya no hino nuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yageze i Kampala n'undi muri Uganda kuri wa mbere ku itariki 11 harejo. Ateganijwe kwitabira kuri uyu wa kabiri umuhango wo kurahira kwa mugenzi we wa Uganda Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Minisitiri wa Kongo ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru
akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yatangaje ko kuri uyu wa mbere aharejo hazasinywa amasezerano 6 y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Numva ko aya masinya cyangwa aya masezerano bayasinyije aharejo ku itariki 11 ku wa mbere. Aya masezerano agamije kwihutisha ishirwa mu bikorwa by'imishinga itandukanye cyane cyane mu nzego z'abinjira n'abasohoka, ubucuruzi, ubuhinzi, uburobyi, ubworozi n'izindi nzego z'iterambere. Aharejo umva ko ni amasezerano bagiye gusinyana na leta ya Uganda, ndetse banitabira n'umuhango wo kurahira kwa Perezida Kaguta Museveni. Uyu munsi nibwo bari buze kubona bari gukora igikorwa cyo kurahira kwa Perezida Kaguta Museveni. Ngaye nguko uko bimeze, reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe umunsi ku munsi. Mwebwe mutarakora subscribe kuri Scott TV Show, tubasaba muyikore kugira ngo n'ubundi muzaza mubona ibiganiro byacu ku gihe. Yari updated y'iki gitondo, tubwira ko akarere kadutse hirya no hino mu Rurambo, naho tuyoge kubabwira akarere ka Rurambo karatekanye n'amahoro, bameze neza. Imurenge niho hari harutse kuba imirwano, ariko kandi kugeza ngubu naho haratekanye. Rero reka wowe utakora subscribe kuri Scott TV Show, tubasaba uyikore kugira ngo n'ubundi uzazobana ibiganiro byacu ku gihe. Amakuru yacu nakagaruka nakumugoroba, tubwira uko akarere kiriwe. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.